Hakajing yalang balakhat penlong daga Giantia Coal Miner and Dealer Association mentakas ngi haying Community Hall Hakli Riyadh West kipat ba kibana rilum Giantia khamtam na East Giantia Hills kila yo akalat ban keran hakajing yalang bat kila pen pauru ya kajing thrang bat jing angnut jengki ban pleno ya kakam doyong na marki babun kipat ba jang district kidai ki baju em jakpo da ka batrai doyong bat kani kajing khang banti bat khayi doyong kalakta shikat dei e ya kayo kakat jang kipat ba bat bu jing e haki babuan kiliang. Usketuri ke JCMDA uba saman bhasupo ulapan sengoru ikikam bat jingya lenti ke JCMDA ha ke jingya kon banyo biang bantri doyong. Hagani ke jingya lang layadan lang MLA jangka Riyadh ba Kerman Shela ke MLA su tengah saipung ke Kong Santa Mary Shela ke MDC ba kentup ke Kong Violet Lingdo ba Thomas Nong Tudu lambat ke MDC ba rem ki banopo ke district. Kinong ya lambat ki dekat seng bhalang ba kentup ke Giantia National Council ke Meghalaya People United Front East Giantia Hills bat ki wei ki seng bhalang. Ki terai par doyong kinong khayi doyong ki pat ba kentup kenthai bat chenrang. Nakaliang ke Kong Santa Mary Shela ke lapan sengo shikipat ba ya ke ka bami na jing ya keran umintri rangba ke jela lambat ka ki balalet ya kendo ya umintri ke Sokar Pedang Hadalhi ubadai pet ya ke kamti marpo kendo. Kibala ai jingkeran ki kentup ru uba Kerman Shela Vice President ke JCMDA ba Justin Dakar Advisor JCMDA Dr. P Nong Tudu President Giantia National Council ba Sambor Milingdo President MPUF East Giantia Hills District ba Kershan Bla bat kiwe ya kejingya lang lapan yado President JCMDA ba Boden Shadam. इसलिए जो तीन को एक परिवार या सरकार हम सब लोग साक्षी में कितना अन्यों के सरकार के कम राज पश्चिम सरकार ताकि बाई दवाई पश्चिम सरकार दरिया बियाते एक बड़ी अनुसी या की कन्या बड़ी फिर कितना ये सिर्फ रजिया सरकार असमत इतनी खुद बाईपा क्यों खुद बाईपे उसके करियर लो उन्हों खुदी बाईपा ले लिया बायो इसलिए बाई आओगे itu dia Astur laukang adukan laukang itu mulai walau suih kan suih. Limentai ke ta chenya di pli tapi ni doyak ni tan chenya di sejima balai. Kelap jauh ni di sejima balai. Te puhu di panu di te temi di te teman di satu kita ini di chenya tepok. Ibu macam apa lagi? Terlebih. MDA. Dengan uluti ulai. Lebah ulai bukan tuli uluti man. Lebah penman galai kami pak ku kulmare. Jadi dengan uluti uyakun ini muyong. Di sini section Arpunru yang MMDR aku uyakuni di sini ke presidential order mah sabah juga. Kani ke sen muyong kalai ko toyo pelaksanaan sario muyong. Kami mujiat ko daga nuga aku lai ko, mujiat ko daga nuga tega presidential. Tega jika angno di roi, dari yo eka tega presidential notification, waro kita gi aiki rol mkrek kapli ke po hriong i. Tega waran ni jing to tega dang snyau tega section 26, ko ada klam do chief minister ng wagi ni ki social media, ko ongu wa yo pengkre yo moyong, long baga tega section 26 ko man ko delicate leneu e bori ha state. Te kam da klaman ne khdiak te ngam to obru anyo te klam ni snyawi wa dawem go committee yongki daw ye klam ki ni ba le hagani ke section do m 1 2 3 4 5 daga 1 mo daga 2 mo daga 3 mo chimgi de ngai skemi o chimgi daga le benta yo e bor mane e bor ye ni state mane e bor ye ni state iu le go kate to ko benta ko klami ye jia penem kam bakla biang ke state ye ko bor ki ka kami ni por udah le wada lai de ka open cast mining yaman ko jingdu ko kro de iya ga ni ko por me mujia de ganu lai i jia di de ganu ganu ga ain ko lai ti muyong kam hi por go mancha te to bat ke jingkir men yang i em go hang JCMDA bat next kemi bat ker padale ya ki lok ki em na gisin dolan ki bo pero gi organization ki bo pero ki em ne gisin po yang ini bat yo le si ki bo em lamba yang ni ku bor nagale yonga kamu emle bat hagni ke porna kalamam to de kamu emle kamu paipa no chong chnong yang East Giantia Hills kerpa de woro gitu ki perlok ki em jar ke bui kemudian yang pi
Siapa bahaya wan share ke platform yang JCMDA. Why go ni bang aju siapa kita nak liang presiden bagi member. Juang gi ikwa ikut borok. Ke jemput ke yang pi. Haga JCMDA. Ban lang bang JCMDA upun siapa macam serkar. Tapi ikut pi siapa bahaya wan lang borok. Haga jump platform. Ladi di YE na po is Janji Hills. Ye pia ye prai. Kini kijing ye pia yang uman go penduduk nong. Ye ban ye kipai ba ke generation go dang wan la kamjo. Iwan negas ni to di benta ufai to do yeladi hari generation bagi kipai ba kinong im lang po yung gini is Janji Hills but ke state hibro to be nete daw hang ni for ek jing ek play ko he bahai hibro ibi pv ki wan chang ni po chang ni meeting yung i but ye kitu ki wam em lang wi le ngai skim jing dua yung ki em lang go chiru bag association chiru bi lang ibi pv khnang go yu yi po ching jing job khnang yu yo ile ya kete ko hop ko yonga ko yong pi leripai kemari chaki por ki singi ba chaden nga kemua uni uma arling chadap ju ong uni kiten ha ke chu ko thau dip ju man ni ke meeting tip ho po yung le ni haba ong hiti por dip ju em ke te jing khut ka central government ju ki go on ha ko to ko singi kanai pi do ong gi post man positive ko manyo jingkar meni namanta yo le kini ki mining scientific mining plan nagaleng yo state wa ka central government yewu ong u minister to singi u kol minister ong hap forming a committee na yo state wa ka central government ki secretary yo ki officer secretary yo coal mine daw ye chem gi wa gini ki officer yo ki mining and geology yung form ki committee mana dip ki form ki committee wani dite wani yung lai chikmat namata kijing ya pat kini ki procedure bolet si daw wan ki chini daw survey daw wan pat ki kani to kijing kelam yung iha kato kusini tong ile ong minister yung kakol o saredi ong pa ka report nagani ka state government yung pi yung survey ka, yung study ka, yung panida. Kamu kelam usaha kontrak itu MGM kini ke MMDR Act ke Section 26 DM itu. Ye ki hand over ye daga tu chaka state government namata yung duna ye kini ki MCAM ye kini ki areas yung ke yung ki mo yung. Ini depta lailuti kini ke sarkar NDA government one hado itu para zakat kandi araja pau telek gini open cast mining open cast mining man feasible go hapo ka district yang to iki kamu batai gitu juga he pintu dong giwa kian gini gi moyong yang ini man gi output leput maximum leput nite daw kamu klo iboro kendau teman gi hater kom wasep ai tadaw kta go ya mariang le kta go yaki chulu lo ide kendau la kta tani te daw the Naganiga association kwa ikubleki wada krach tombaki namanta yole kini ki scientific mining plan yang kini ki underground mining kublei shibun pile pon pi ga amo au hab ipan auri bai bahai ki ani to ga jak po yang the ekoblei pi kerpang pi wada krach tompi hado legaski wada man ko ka wamet ko bah sevi le da yo ichem minister ka te to jing ka wi ko bhatam wada yo ichem minister yo ke India tadi de yo ke positive side lamba ka jing yelam yo kini ki association wa da penyu ki presentation yo ke kamu kalamu khaperan tu u AG le da ngai ki kate patip yo rae chapo ka government of India nang bun ki proposal nali ka government na daw emi